nitwaririria uhoro ucio tucemanitie ta atongoria a UDA ni undu nukoretwo na miario irario ati no gukorwo ati running mate wa mwena witu ahota gukorwo ni arauma Kirinyaga gakorwo ta umwe wacio maragwetwo na uria twaria twauga ati kwanza nie kuri nie ni giteo kinene muno kugikorwo ati munini wa rais no akorwo ati athurite ona gukorwo ni areciriria guthura auge twi andu ana kana atano ni areciria ni giteo kinene muno kuri nie ta governor wa Kirinyaga na ta Ann Mumbi Waiguru koguo agiuga ati ni athura no jugire ni giteo kinene muno na agithura no jitikire na ni twaria na as candidates othe a kiama gitu na ni kwina uria maria na mauga onao no mefange guthie na mbere okoro nini gukorwo thuritwo koguo no juge ni giteo kinene muno makiria na ni twaritie uhoro wa 2 that's gender rule kahinda ga kuigana na thaici ni gukinyete mahinda magukorwo na a female deputy president na turetekia ati Kirinyaga governor witu uria ni Her Excellency Ann Mumbi Waiguru no ingire itenyaini riu na tuike niwe deputy president wa William Samoei Ruto. Inde ni njuikeine ni ngoro ndi mundu mo supportaga atumia muno kuma mbunge ya Kirinyaga na nginya riu bana teitho wa twiritu tondu gwakwa ni ngoro minority na ngenda kuga utongori wa atumia ni wagiriirwo ni gukorwo ukinyitirwo na njira nene na no njurie the deputy president wa party leader ukonsinda mutumia thiini wa gituria kia deputy president ni ketho na mutumia matikeigwa ta matigitwo na nja na tondu ona muthweri ugaga kira mwambango mangozi uvuta kwake ithuĩ turarugama na Ann Mumbi Waiguru tandu Makirinyaga aspirant Makirinyaga hakorwo akinengero gitura kiu kia deputy president na ni nju yangi koguo maundu mekorwo mathiete wega tondu turathimitwo Kirinyaga ni turathimitwo na atumia makoragwo na utongoria mwega na makoretwo matongoretie na turuga discussion ino irathi na mbere ya pick running mate mwena wa UDA we are part of it na ni muramenya wega Kirinyaga niku Kirinyaga ni tukomanagia na deep state goko ikomaga goko it's a unique county very unique county koguo nituguturuga niturera deputy president witu ageciria uvaro wa running mate ni undu wa kinya gender parity our governor ametosha tandu Makirinyaga nitu deputy president ni aretha running mate thwetu tandu Makirinyaga ni turaofa governor witu tondu nitu ni qualified na ni mundu ena capacity no atuike deputy president koguo deputy president akietha running mate amenye Kirinyaga tuna candidate na free na nitwamuvea